Alright, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV mwese ho muherereye mukaba mudukurikiye nongeye kubaha ikaze makuru ku Ibendera TV agezweho kuri uyu munsi. Reka mbibutse ko turi kwa mbere tariki 18 Gicurasi muri mwaka wa 2026. Amakuru yacu y'uyu munsi rero araza kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kunyarukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tubabwire ko indi mipaka yahuzaga iki gihugu n'u Rwanda nayo yamaze gufungwa. Abarwanyi ba FDLR baravuga kugaba ibitero bakica abantu bagashimuta abandi. Turaza kurebera hamwe aho ibi byabereye muri Beni. Umugore yasanzwe yishwe urw'agashinyaguro aho yishwe yaciwe umutwe, abaturage kugeza ubu ngo baratabaza. European Union yiyemeje kubaka gisirikare cya Mozambique kigakomera aho kongera amasezerano n'u Rwanda yo gutera inkunga igisirikare cy'u Rwanda. Uganda Anita Among igeretse kongera kwiyamamariza kuyobora inteko ishinga amategeko, akaba yamanitse amaboko, ariko kandi turaza kubabwira ko ari na bimwe mu bigize yari imitungo ye byamaze gufatirwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bari gutegura ibitero karundura bishya kuri Iran, bavuga ko ngo bigomba kurimbura Iran. Mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyasabye abanyekongo bose kunga ubumwe mu kurwanya abarwanyi abatandukanye bakomeje kugenda batuma iki gihugu kiba mu mutekano muke. Inshuti bakunzi ba Ibendera TV, ingizo ingingo z'ingenzi tugiye kubakiraho kuri aya makuru yo kuri uyu munsi. Nitwa Mukada, nongeye kubaha ikaze mwese. Niba bamaze kugera hano imerere nkorerera kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma rero ni munyemerere ibintu tubigenze gutya, maze mu kanya gato cyane n'ubundi ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo aburambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu, ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu, kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko, avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Ese urabizi yuko ashobora kuguha umuti utuma ureka itabi, nyamara kandi wibuke ko itabi rishobora kuguhitana. Niba rero ufite zimwe mu ndwara harimo umubyibuho munini, niba wifuza kunanuka urubyibushye cyane, niba wifuza kubyibuha unanutse cyane, ibi nta kundi nta yindi nzira wabinyuza munsi byo gufata nimero yawe ya telefone ubundi nkakwereka uko wabigenza ikibazo kiga
bigakemuka. Niba wamaze gufata telefone yawe rero kanda akamenyetso ko guteranya 250 79 54 hanyuma avugane na muganga Nzito aragufasha. Hanyuma kandi wibuke kumubwira yuko amakuru yavanye ku Ibendera TV kugira ngo n'ubundi promosiyo igenerwa umuryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV nawe ntigucike. Twinjiye muri aya makuru ku buryo burambuye rero ni munyemerere twerekeze ku mirongo itandukanye y'amakuru arimo kuvugwa kuri amasaha, ariko kandi munyemerere aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko indi mipaka ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda nayo yamaze gufungwa. Ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bwatangaje ko umupaka wa Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ihuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yafunzwe by'agateganyo mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola cyagaragaye mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mipaka ikaba yafunzwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi, no kuvuga kuri uyu wa mbere tariki 18 Gicurasi muri mwaka wa 2026, nyuma y'umunsi umwe. Imipaka ya Petite Barriere na Grande Barriere ihuza akarere ka Rubavu n'umujyi wa Goma nayo ifunzwe, dore ko yafunzwe ku munsi w'ejo tariki 17 Gicurasi muri mwaka wa 2026 kubera icyorezo cya Ebola. Mu masaha ya mu gitondo nibwo abakoresha iyi mipaka bageze ku mupaka wa Rusizi ya mbere n'umupaka wa Rusizi ya kabiri. Abashaka kwambuka bajya muri Kongo basubizwa inyuma, n'abashaka kwambuka bava muri Kongo basubizwa inyuma. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi yitwa Sindayiheba Fanuel yavuze ko imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ibaye ifunze by'agateganyo mu rwego rwo kurwanya no gukumira icyorezo cya Ebola cyagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aragize ati abanyeshuri, abakora ibikorwa by'ubutabazi, abatwara ibiribwa ndetse n'abatashye iwabo barakomeza koroherezwa gutambuka. Ebola kugeza ubu ngubu ikaba ari icyorezo cyandura cyane giterwa na virusi ishobora gukwirakwira hagati y'abantu binyuze mu guhuza amaraso, ibyuya, amacandwe, inkari, kuruka n'andi matembabuzi ava ku umubiri w'umuntu wanduye. Ushobora kwandura ukoze ku myenda, ibikoresho cyangwa ibitanda byakoreshejwe n'umurwayi wa Ebola bitasukuwe neza. Inzego z'ubuzima zisaba abaturage kwirinda kwegera cyangwa gukora ku barwayi bafite ibimenyetso bya Ebola batambaye ibikoresho abibakingira. Meya w'akarere ka Rusizi Sindayiheba yasabye abaturage gukomeza ingamba zo kwirinda zirimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwirinda gusuhuzanya n'intoki, kwirinda ingendo zitari ngombwa cyane cyane ahantu hagaragaye icyorezo cya Ebola, kwihutira kujya kwa muganga mu gihe ugaragaje ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuribwa mu ngingo no kuva amaraso. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda yatangaje ko mu Rwanda nta muntu urandura iki cyorezo kimaze kwica abantu 88 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi virusi ya Ebola izwi nka Abundibugo virusi ni virusi yabonetse bwa mbere muri Uganda hagati y'umwaka wa 2007 n'umwaka wa 2008. Yandura abantu, no kuvuga icyo gihe yanduye abantu 149, yicamo 37. Mu mwaka wa 2012 virusi ya Bundibugo yagaragaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gace ka Isiro, yandura abantu 57, yica abantu 20
9 muri bo nshuti bakunzi ba Ibendera TV murumva ko rero ibintu byamaze gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Yemerera nkubwire yuko twe turakomeje n'aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Ndakwibutsa ko nitwa Mukada, niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV unyemerere nkorerera ikuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Ubu tuvugana rero ni munyemerere twerekeze muri inkuru, nayo ni inkuru ikomeye cyane kandi yihutirwa. Abarwanyi ba FDLR baravuga kugaba ibitero bakica abantu ndetse bagashimuta abandi. Byabereye ni mu gace ka Bambo. Abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ravugwa gucengera mu gace ka Bambo kuri uyu wa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka. Bagacengera rero mu gace ka Bambo hanyuma bakica umuturage w'imyaka 77 bagashimuta abandi mu gihe drone zakomeje kwibasira ibice bituwe cyane mu Minembwe. Ibi byatangajwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo 23 rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere. Iri tangazo rivuga ko kuva ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 17 Gicurasi muri uyu mwaka kuva ku isaha 2:30 z'ijoro kugeza mu gitondo cyo kuri uyu munsi kuwa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka kugeza saa 2:30 za mu gitondo, ingabo z'ihuriro y'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero icyarimwe ku turere dutuwe cyane twa Gakenke, Mikenke na Rugezi mu misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itangazo rivuga ko ibisasu byatewe hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone zo mu rwego rwa KT6 na drone za kamikazi. Ibitero bikaba byibasiye abaturage b'inzirakarengane baherereye ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikomeje gufata intera yo ku rwego rwo hejuru kugeza ubu ngubu. Ni ukuvuga kuri uyu wa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka kuva ku isaha y'isa 7:45 z'urukerera abarwanyi ba FDLR binjiye mu mujyi wa Bambo mu gace ka Kabanda, aho abishe umuturage witwa Nzirorera Nsekuye ufite imyaka 77. Abarwanyi kandi bashimuse abandi baturage bagera kuri 2 akaba ari Munenge Samuel na Karuhije Innocent, bakaba abashimutiwe mu gace ka Kabuye. Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko guceceka kw'amahanga gukomeje kuri ibi bikorwa bidakwiye kwihanganirwa, kandi ikaba yongeye gushimangira ko yiyemeje bidasubirwaho kurengera no kurwanirira abaturage b'Abanyekongo bakomeje guhutazwa no guhohoterwa umunsi ku munsi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV murabyumva ibintu byamaze gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi ahangaha abaturage bakomeje gutabaza basaba ko barengerwa nyuma yuko bakomeje kwicwa umunsi ku munsi. Ariko kandi uretse no kwicwa agira ngo mubwire yuko n'imitungo yabo irimo gusahurwa mu buryo bukomeye cyane. Ibi rero bikaba byongeye guteza ikibazo gikomeye cyane. Alliance Fleuve Congo 23 ikaba ivuga yuko ibi ngibi itazakomeza kubyihanganira. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere mbabwire yuko dukomeje n'aya makuru, ariko nyemerera nongere nkwibutse niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV unyemerere nkorerera kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV ubundi rero nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Turakomeje n'aya makuru yo ku Ibendera TV kuri aya masaha rero nyemerera twerekeze Beni. Umugore yasanzwe yishwe urwagashinyaguro aho yasanzwe yaciwe umutwe. Abaturage kugeza ubu ngo bari mu bwoba bukomeye cyane. Ubwoba n'agahinda byongeye gukaza umurego mu mujyi wa Beni nyuma y'aho umugore umwe yasanzwe yishwe urwagashinyaguro umutwe we
waciwe ni mu gace ka Rubahemba. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 18 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026. Ibintu byahise bikangura abaturage benshi batuye muri ako gace ka Beni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, batangira gutabaza n'ubwoba bwinshi. Amakuru aturuka muri abaturage aravuga ko umurambo w'uyu mugore wabonetse mu buryo buteye ubwoba, ibintu byatumye benshi bakeka ko yaba yishwe n'abarwanyi bamunyeshyamba zitandukanye zikomeje guteza umutekano muke muri aka karere. Abaturage bavuga ko muri aka gace hakomeje kugaragara ibikorwa by'ubwicanyi n'ikorwa ry'iyicarubozo rikorerwa abasivile cyane cyane mu duce twegereye amashyamba. Ababonye uyu murambo wa nyakwigendera bwa mbere bavuze ko byari biteye ubwoba cyane kuko uyu mugore ngo yari yatemwe umutwe mu buryo bw'agashinyaguro. Hari abaturage bavuga ko iri sanganya ryatumye benshi bongera kugira ubwoba bwo ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi ngo bakaba bagize ubwoba bwo kujya hanze nijoro cyangwa gukora ingendo mu duce tutizewemo umutekano. Inzego z'umutekano bivuga ko zahise zigera aho uyu murambo wa nyakwigendera wabonetse kugira ngo zitangire iperereza ku bakoze aya mahano. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza abihishe inyuma y'ubu bwicanyi, ariko abaturage benshi barakeka amaboko y'imitwe yitwaje intwaro ikomeje gukorera muri teritwari ya Beni no mu bice bihakikije. Muri iyi minsi akarere ka Beni gakomeje kurangwa n'umutekano muke uterwa n'ibitero by'inyeshyamba za ADF ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri. Ibi bikomeje gutuma rero abaturage benshi babaho mu bwoba bukomeye, bamwe bagataha ingo zabo bagahunga. Abaturage ba Rubahemba basabye ubuyobozi bwa Kongo n'ingabo za FARDC kongera umutekano muri aka gace no gukora ibishoboka byose kugira ngo abakoze aya mahano bafatwe vuba kandi babiryozwe. Bavuga ko abaturage bamaze kurambirwa ubwicanyi bukomeje kubibasira buri munsi. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko ibi byongeye guteza ubwoba bukomeye cyane ahangaha, aho abaturage rero abarimo gutabaza baravuga ko mu gihe nta butabazi bukozwe vuba kandi bwihutirwa, aba bantu ngo bari mu kagana kangaratete mu buryo bukomeye cyane. Bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire ko twe hano ku Ibendera TV turakomeje n'aya makuru agezweho kuri aya masaha. Niyo mpamvu rero ngusaba ngo nkorere like, niba wamaze kugera hano nkorere like, uraza kuba ugize neza cyane. Ariko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ntuze kugenda utankoreye subscribe. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, mwagize neza guhitamo gukurikira Ibendera TV. Hanyuma rero ni munyemerere mbabwire yuko aya makuru rero tuyakomereje mu yindi ngingo. Ndakubwira yuko ubu tuvugana ibintu byamaze guhindura isura yo ku rwego rwo hejuru. EU yiyemeje kubaka igisirikare cya Mozambique, aho gutera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda RDF zari mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Mozambique. Kugeza ubu uranyemerera nkubwire yuko ibintu byamaze gufata isura yo ku rundi rwego. Kugeza ubu amakuru ahari rero aravuga ko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi European Union wasabye kongerera ubushobozi igisirikare cya Mozambique FADM mu kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado, ariko kugeza ubu ntuteganya kongera gutera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu ntara Cabo Delgado. Muri iki cyumweru gishize ambasaderi w'umuryango
w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi muri Mozambique Antonino Amagione yagize ati ubu turi mu biganiro kubera ko ubutumwa nk'uko nabivuze bumaze imyaka 4 bukora kandi intego niyo kuganira kwiyongerwa rishoboka n'icyemezo kiri mu bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Nkuko uyu mudiplomate abitangaza ngo European Union ibona ko ari ngombwa gushyigikira mu buryo butaziguye kongera ingufu z'imikorere z'ingabo za Mozambique mu gihe ibitero by'abitwaje intwaro bikomeje mu turere twinshi two mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu. Ahagira ati kuri iki cyiciro twemera ko ari ngombwa kwibanda ku kongerera ubushobozi bw'ingabo za Mozambique no kwemerera ingabo za Mozambique kugira ubushobozi n'ibikoresho byose bikenewe mu kurwanya iterabwoba. Kugeza ubu rero uyu Antonino Maggiore abajijwe ku bijyanye n'uko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wakomeza gutera inkunga y'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Cabo Delgado nk'uko inkuru dukesha Club of Mozambique bivuga, yasubije agira ati muri iki gihe oya. Ibi bije mu gihe hakomeje ibiganiro ku bijyanye n'ejo hazaza Uburayi mu gushyigikira ibikorwa by'umutekano mu majyaruguru ya Mozambique, aho abasirikare b'u Rwanda bakoranye n'ingabo za Mozambique mu kurwanya imitwe y'intagondwa kuva mu mwaka w'2021. Ku itariki ya 15 Werurwe muri uyu mwaka, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yateguje ko u Rwanda ruzavana ingabo zoherejwe muri Cabo Delgado nirutizezwa ingengo y'imari irambye yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri kariya karere Uburayi bufitemo inyungu nyinshi. Kugeza ubu rero bikaba bigaragara ko European Union yamaze gukuzaho u Rwanda, niba ariko nabivuga, kuko mu magambo makeya uyu mudiplomate wa European Union muri Mozambique abajijwe niba bazatera inkunga ibikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda, magambo make yagize ati oya. Shuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru tunagaruke kuri iyi inkuru nayo ikomeye cyane irebana n'uyu mudamu mu gihugu cya Uganda. Kugeza ubu ibyo muri Uganda byafashe intera yo ku rundi rwego. Ndagira ngo nkubwire yuko ibyo muri Uganda si ugufata isura, ahubwo byafashe urwego rwo hejuru. Ndakubwira yuko ubu ngubu tuvugana uyu mudamu yitwa Among Aneti wari usanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda, atangaje ko atazongera guhatanira gukomeza kuyobora inteko nyuma y'iminsi mike inzego z'umutekano zitangiye ibikorwa byo kumukoraho iperereza. Dukurikiye ariko nyemerera nongere wibutse ko hano turi ku Ibendera TV. Birashoboka ko waba wibagiye gukora like, nyemerera wikore. Birashoboka ko waba nibagiye gukora subscribe. Niba rero utari wakora subscribe ku Ibendera TV, waba uri mushya waba usanzwe hano ariko utarabikora, ndakwinye ngusaba ngo nkorere subscribe, uraza kuba ugize neza cyane. Mu itangazo Aneti yashyize hanze yavuze ko yafashe icyo cyemezo nyuma y'ibiganiro byinshi no gutekereza byimbitse mu rwego rw'ibyo yise kubungabunga ubumwe n'umucyo by'ishyaka NRM ku butegetsi abarizwamo. Yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati nyuma y'ibiganiro byinshi no gutekereza byimbitse ndetse no mu rwego rwo gukomeza ubumwe n'umucyo mu ishyaka ryanjye nkunda rya NRM, ndatangaza mu buryo budasubirwaho ko ntaziyamamariza umwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko mu nteko ya 12. Amonge yashimiye Yoweri Kaguta
Dr. Museveni wa Uganda, ishyaka NRM n'abagize inteko ya 11 bamugiriye icyizere bakamuha amahirwe yo kuba vice perezida w'inteko ndetse na perezida wayo mu myaka 5 ishize. Amonge yavuze kandi ko azashyigikira abazatoranywa n'ishyaka ndetse na perezida Museveni mu ipiganwa yo kuyobora inteko ishinga amategeko, asaba n'abadepite bazinjira mu nteko ya 12 kuzabikora neza. Agira ati nzaguma nduwo gukorera igihugu cyanjye aho ishyaka rya perezida abazanshyira, mbere yo kongereraho ko azakomeza gukorana n'inzego za leta mu iperereza ku birego ashinzwe. Amonge yatangaje ibi inyuma y'uko kuva mu mpera z'icyumweru gishize inzego z'umutekano za Uganda zirimo gisirikare, polisi n'urwego rw'ubugenzacyaha bagose ingo ze mu bikorwa byo gusaka no gukora iperereza ku mutungo we. Amonge akekwaho ibyaha bya ruswa, kwigwizaho umutungo mu buryo budasobanutse ndetse no kunyereza amafaranga nyuma y'uko hagaragaye imitungo myinshi afite hatazwi inkomoko yayo. Ku cyumweru ni ku munsi w'ejo tariki 17 Gicurasi, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yavuze ko ibikorwa byo gukurikirana Amonge byategetswe na perezida Museveni ubwe. Ageze ati inzego z'umutekano ziyowe kandi zahawe amabwiriza n'umugaba w'ikirenga zatangije operasiyo yiswe Mariza Ufisadi mu minsi ishize, aho agira ati tuzagura ibindi bikorwa tuzagura apana kugura bya ashete cyangwa se byo kujya kugura ibicuruzwa, ahubwo aha nukwagura. Aho rero avuga ati tuzagura ibi bikorwa kandi abafite uruhare bose bazafatwa, nta numwe uzasimbuka. Amakuru avuga ko kuwa kane tariki 14 Gicurasi aribwo perezida Museveni yakiriye akanagirana ikiganiro cya nyuma na Amonge. Muri icyo kiganiro ngo Museveni yamweruriye ko agiye kumwoherereza abagenzuzi kugira ngo bakore iperereza ku nkomoko y'umutungo udasanzwe afite. Abashinzwe umutekano muri Uganda bajyanye imodoka ebyiri z'uwahoze ari perezida w'inteko ishinga amategeko Anita Amonge mu gihe akomeje gukorwaho iperereza ku nkomoko y'umutungo we utavugwaho rumwe. Tariki 16 Gicurasi muri uyu mwaka, urugo rwa Amonge rwatangiye gusakwa ndetse ruterwa hejuru bikomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere rero tariki 18 Gicurasi bamaze iminsi basaka urugo rwa Amonge, bakaba bagaragaye bahakura imodoka ze ebyiri zirimo Rolls Royce Cullinan ifite agaciro k'ibihumbi 400 by'amadolari na Range Rover. Ikinyamakuru Daily Monitor cyatangaje ko izi modoka zajyanywe kuri laboratwari nkuru y'igihugu iri mu mujyi wa Kampala. Harakurikiraho iki kuri izi modoka kukizajyanwe kuri laboratwari? Ibi nibyo agutega kugira ngo tuzamenye ikizava muri ibi bikorwa. Kugeza ubu tuvugana, nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munyemerere nongere mbibutse ko turi makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Njye nitwa Mukada, nawe amaze kugera hano nyemerere nkorere like kuraza kuba ugize neza. Niba kandi aribwo bwa mbere ugeze hano, nkorere subscribe uraza kuba ukoze cyane. Reka rero nkubwire yuko ubu ngubu dukomeje n'aya makuru, twerekeje mu yihe ngingo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel barimo gutegura ibitero karundura. Ni ibitero bavuga yuko ari byo kurimbura Irani, bityo Irani ngo ikibagirana ku isi nzima burundu. Ndagira ngo nkubwire yuko ubu tuvugana nyuma yuko ubwumvikane buhagarika intambara
ya Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje kugorana. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israeli batangaje ko bari gutegura kongera kurasa kuri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati mu cyumweru gitaha. Ibi byatangajwe na New York Times, yavuze ko aya makuru yayakuye kuri bamwe mu bayobozi bo muri iki gihugu ndetse n'abo mu burasirazuba bwo hagati. Intambara ya Amerika, Israel na Iran yatangiye kuwa 28 Gashyantare muri uyu mwaka, ubwo ibi bihugu by'inshuti byagabaga ibitero kuri Iran. Ibitero byasize byinshi abayobozi bakuru barimo Ayatollah Ali Khamenei, uyu akaba yari umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Ubyibuke Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel batangije ibitero kuri Iran bavuga ko ari ibitero byagombaga gufata amasaka make cyane bikaba birangiye, ariko ndakubwiza ukuri yuko iminsi risunitse, ibyumweru birisunitse, amezi risunitse. Intambara yatangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Uyu munsi turi ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka. Ibintu rero bikaba byarahaye isomo cyangwa se indi sura aba ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki 8 Mata muri uyu mwaka hashyizweho agahenge, impande zombi zemeranya kugirana amasezerano, ariko na n'ubu nta kintu kiragerwaho. Ibihugu byombi byakomeje kwitana ba mwana, ariko kugeza ubu ikibazo gihangayikishije n'inzira ya Hormuz yafunzwe n'iyi ntambara, bityo ibi bikaba bikomeje gutuma isi yose igira ikibazo bijyanye n'iyo muhora wa Hormuz. Ibi byateje ibibazo by'ubukungu bikomeye ku isi, kuko iyi nzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ibikomoka kuri peteroli bijya hirya no hino ku isi yose. Kugeza ubu isi yose rero ikaba iri mu gahinda nyuma y'uko ibikomoka kuri peteroli byazamutse, ubuzima bugahenda, bityo isi yose ikaba ikomeje kwinubira abagabye y'intambara kuri Iran. Abayobozi babiri bo mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati babwiye The New York Times ko Amerika na Israel bagiye kongera gusubukura ibitero kuri Iran mu minsi iri imbere. Umwe mu bayobozi bo muri Amerika yabwiye iki kinyamakuru ko impamvu bagiye kongera gusubukura ibitero kuri Iran ngo ari kubera ko ibiganiro by'agahenge ntacyo byatanze. Yavuze ko ibi bitero bizibanda ku bigo bya gisirikare bya Iran, ibikorwa remezo no gufatira uranium ya Iran byizerwa ko yatabwe mu butaka ubwo Amerika yarasaga ku nganda za nucleaire za Iran muri Kamena mu mwaka ushize 2025. Perezida wa Amerika Bwana Donald Trump yavuze ko yakunze kuvuga ko Iran atazatinya kuyigabaho ibitero mu gihe yagenda bigura intege mu kwemeza amasezerano ahagarika intambara. Iran nayo igaragaza ko itazatekereza kabiri ku gusubiza uzayigabaho ibitero nk'uko yabigenje no ku bitero yagabweho muri Gashyantare na n'ubu bikomeje guteza isi yose ikibazo gikomeye cyane. Bakunzi ba Ibendera TV, nyemerera noneho mfate umwanya nkubwire aka kantu. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV, mfashe uyu mwanya kugira ngo nkubwire ngo unkorere like. Fashe uyu mwanya kandi kugira ngo nkwibutse niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV ari ubwa mbere unkorere subscribe. Birashoboka yuko waba atari ubwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ariko utari wakora subscribe ku Ibendera TV, nyemerera rero yikore, uraza kuba ugize neza. Nkeneye aba subscriber benshi cyane uyu munsi. Mboneraho no gushimira mwe mwese mwabikoze, ndashimira namwe mugiye kubikora aka kanya. Rero mu burasirazuba bwa Repubulika
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyasabye abanyekongo bose kunga bumwe mu kurwanya abarwanyi batandukanye bakomeje guteza umutekano muke mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zongeye gusaba abanyekongo bose guhagurukira hamwe bakunga bumwe mu rwego rwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikomeje guteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bije mu gihe ibice byinshi byo muri Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Ituri bikomeje kurangwa n'intambara, ubwicanyi ndetse n'ikorwa ry'ihohoterwa rikorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abasivile. Bityo ibi bikaba bigaragara nkaho ari akarengane mu by'ukuri gakomeje kugenda gahura n'aba baturage. Shuti udukurikiye nyemerera nkubwire ko ubuyobozi bwa FARDC buvuga ko igihugu kiri mu bihe bikomeye, bisaba abaturage gufatanya n'inzego z'igihugu kugira ngo bahashye imitwe yitwaje intwaro ndetse n'abaza guteza umutekano mukeya no gukwirakwiza ubwoba mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'aho hakomeje kuvugwa ubwicanyi bukabije mu duce twa Beni, Turi n'ahandi, aho bivuga ko abarwanyi ba ADF bakomeje kwica abantu ku bwinshi kandi munsi ku munsi. Inshuti bakunze Bendera TV rero nimunyemerere twerekeze ku musozo w'aya makuru. Munyemerere mbashimire cyane mwese mwabanye natwe, mwagize neza kudukurikira. Hanyuma rero mbibutsa ko niba bamaze kugera hano ntago byemewe kuhava udakoze like, nta nubwo nibageze hano ku Ibendera TV wa mbere cyangwa usanzwe dukurikira, rwose ni by'agaciro gakomeye gukora subscribe. Hanyuma nawe ukinjira mu muryango mugari w'abakunzi ba Ibendera TV. Ndashimira cyane mwese rero mwabanye natwe, ni munyemerere mbashimire ubundi twerekeze ku musozo w'aya makuru. Ngere twa Mukada mwese, bye, ciao ciao.